Seberapa kira-kira lu jadi uang Pemba? Kemarin gue belanja ke pasar 16. Terus? Gue nggak nganyang. Seberapa kredit kau jadi uang Palembang? Kemarin aku makan mie telur. Terus? Dia pakai sendok. Seberapa kira-kira lu jadi uang Pemba? Kemarin aku main ye. Terus? Pakai tali kapal. Kira-kira lu jadi uang Pemba? Kemarin aku naik RT. Terus? Kursi banyak kosong tapi aku tegak. Kira-kira lu jadi uang Pemba? Kemarin ada angin ribut jak kemarin. Terus? Antum. Seberapa kira-kira lu jadi uang Pemba? Tadi pagi aku makan pempek sepeda. Terus? Tidak bayar. Minta sosok. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.